Haga laipo trek kula lekot arhajar arpusan sanmut ki kertong di bani aireng ha ke election MDC syaka ki HEDC kelawan mantep kerteng ha ISBT ha maulai mauyong. Kini ki kertong ki kentup yu ba sei borlang lengdo nang laj kertong Klemseng na maulai constituency uba Gilbert lalu kertong ke UDP na Meliam constituency uba James Ban Basau Moit kertong ke UDP na Maukar Pentor Ungkra constituency uba Alan Victor lengdo kertong ke Kongres na Noktamai constituency badu ba Torres SIM kertong ke HSPDP na Maukenro constituency. Haba kerana kilat patai kubor uba Gilbert lalu kertong ke UDP na Meliam constituency ulang ba katong hi ban mi akan ke election. Kalong ban penbahai ki an ki badan ke district council ban pendek pensa ke beladon lupa kanang pada 6th schedule kanang scam show. Ina ru 952 ngila yo district council dai. Tabla itu ling baka constitution ke India. Te hang tu dah lupa hi constitution ke pendap penrio. Ada lupa lu na dong sedong kiba datang ikan kalong lendi ba. Te it depends haki MDC ba saji ke implement ni gitu ki. Kita kino separoi ki bakal air po. Constitution ke India through 6 schedule. Bapak Pak Cik Niki An satu PE lah biangnya tenggan kita an ke bedang haman pendiam susu. Ada PE juga tangnya ke keserkaran dia kalau lupa district council kalau lupa jiran kamru. Hak ini yok mas nam ada bro tampun bang sateng kimpala deh tenrei bandong bansak bat hama jete ke i bangan ong bang patai tenrei ke i kema don ngin penne ngin bansa bat ngin nak penbahari tinga community bakini ke MC barong mentah ane mga menuru kamu ngin penne pensa ke i ba na konsen kalau lupa deh ya kata kasih dia ba juga nang ba ke i ba ngin le nang ni khmat inang penbahasyu ba kata kasih bangidon kanang scam syu. Oh ya kasih jonga kei ke bangin marba kardibait haki arbenta. Kabenta ke bashroom labun ki mo literate. Di kabenta ke basnang idang bun ki barap ki bari haki ni tai. Ti ndai habi dei kata kalau pi kat kum ka bor jong UMDC hi kam to mut ya karoi ka pa. Ikir si council li kamut dei ka yeng sija jungi. Kei ke bang ngi dai ta ka jinglong trai jungi. Ya karti sencha jungi mo jing don em khando usia apa khang tap tak bubun ba. Even custom ni art spot bubun ki bel ba kapas men kani ki bala asen do gobernador ni sutrat ya kata. Ti ndai pring jura jo kata pa kei bangala kum MDC pada ginang la ban le khamba shu kan. Kamut ba nginum la ban ra karoi par. Ni kata song ha ka jing start jong pa ba punu ban jet di MDC kan. Ta tang kum MDC ru dah ba don ka jing dei. Bat ki bor ki bahalor ni. Ki bun le segi ki ba ki la ban le. Nakaliang uba sei borlang lengdo nong laj kertong Klemseng na maulai constituency ulang ba kejeng tu ban mi bane kon hakan ke election. Kalong ban pen scam ki lai teli mau bersio. Kata ban penne juna mekariti ke dostor ban penne ki klau ki betap ban lor ka kai pateng. Ban lor kini don kam ban pen bahas syu ki an ke beladon lupa. Ya kini kalat kapu. Tiang ngalarai ha jokno jonga ban aku jumut ba kum samlar ba pangan mi sakman pangan ai ti ka diang kaman siapai ba maulai ba cakajai bandrio te nadu ajar atulai te khandu trik panai basan te ngamanga unu kutong bandikong bat penmena banyakun election MDC na maulai konstitusi na kong kotong simet bat kum tanga ngalarung siknong ki snong kitau kidong ngalale kendu ibriu hai ki tliwieng hai ki jaka tre jong ki baper ngala pen so thu pat ngala pen pau ya ka men sim ka jing ang no jonga bang akwa pan sakri ya pai ba mulai bat ya ka jai ban ki brokwe. Nakaliang uba James Ban Basau Moit kertong UDP na Maukar Pentor Ungkra constituency ulang udan ke jengkermen ke bakrau bagi pat ba kan ka constituency kidai ke jengkershan ke bapurayu namar bu mi na ka sangri ulum. Ngala dan na po dis council atem ngala I hangtai ba kidan kijing tuna hangin kindet inside ba po dis council namar ko mo siya fi ka ilaka kade ka min sab chat hangtai to fi haba ini ki por ni iba kadang ke jimpen kelas kadang ke jimpen kelas sadar kimpa ti ngin hapan streamline ba kita intai kata number 1 dan number 2 ko bai kalong ha ka bai dei ba ka trade mo patung in habya ka regulation act trade by non tribal de and then kaman election antai kalong ba pi kitan kibrio kiba
lada menta ki kwa bakin shimluan mah na ki bang bikin snaying ke kin haban li register po DC office de po DC office ke lada ki register tangga bay register le si ka syongkat kum ki jaka ki poi siki prapo knai pol jar tinri hang tai po du sosial ada piwan ban register kan poi kata kan nyarap ru buat ki beduk besuk bukli dige kawai kalong ba ngin poi hang tai ngin pen bor le si ya ki bank kini financial institution ba ki di ban sim dia ki pre ki bon register po du council kenang ba ki kini ok bakin simlun na po kini financial institution Uba Alan Victor Lengdo kertong ke Kongres nanong kemai constituency ulong bakatong buat mi menekun ke election kalong bantek lakam mek jengwan poi ki petwir sya beri unok trap da ke bakedau bahakane ke constituency hak election MLA kita nado ar pusan hajar ngut diberi ke balak bentek vote pat katsan hajar ngut ki kasi pat 10 hajar ngut pat kidai iwe pat kizat benrio pat kene ke penpau bagladi ke por ban kedet benrio bantek lakam bagi ki vote kem dai ban kiau namar lada omla bandai klempep kene ke constituency kan salong ke general seat nga mi smat mane kun ke MDC election nomor ba kalai don bentahi po KM election di balalet bagi ba po nang my constituency ki artli ki nongrim ki ba yang tolong ba kani ke vote share jong ki wei pat ki bom dek si na kalai pesan hajar khatsan hajar katsan hajar ki kasi kat ba 10,000 kelade kita ki wei pat ki chat ndu ti kata ka de kaban te lakam ye kini ki ka jing kiu jong ko vote share nomor ba ladang imla ban le klempap kat sulong kum ka general seat kum balong ki wei pat ki constituency kum ke badan po jong kani ka po jong ka jurisdiction jong ka KHDC bar ko wei pat kalong ba mo ni ba hot ka jurisdiction ka de ko wei kalat ya kaban issue ki training license nrei ire bandon ni kita ki ang ki kendon hak bang issue la renew ki training license kan long ya ka ba ai ya kata ki kam ki jam kamut kadai bandon ya kata ka jing yete ba humba nyop ho proper person dei ban ai lat swa ya ki khun samla ki jongi ki bladon ya kita ki qualification namar ka ba sosi ka long ba hakis nam ki lalet ka jing issue training license ka jing ai NOC ka long ba ini pet kum ka star cement kum ki we cement factory ki ba bon hi ki post ki ba he ki HR ki manager post labat hi da kini ki we pat ki bom dai ki try jala kat ba ki khasi jongi ki try muluk ki hab ni ba ki sar shabar jong kata ka Jakarta ke jong ki ba satyar ki ba le kini kam ki bar ya ki dai ki khasi jongi ki kata ngide bante lakam namar bang ibun ki samla khasi ibadap ya kini qualification ki bahe oh ya balai khun de banon hi gajing sos kam gajing senya ningkong ibu gajing senya ublai ba ke baro lada ublai humon ale juong ki meeting ki balai lada ublai humon ngendon banu bro bala pan khang lada ublai pan umon re ngana tri sitong kanu kanuru anu poi sa kathong kata kadai ka pangabu ahmad bar hot nya hab ya khun bat kini ki bat i CM ba fi la ong ma to ka jing kun ni hab ya kun hi re nginam randin in tur sakmat bat nginge skam ba ka jing chop hi ka song hau play bat hau bat na jong hoi ka dei ba pia ila ju ila dang dei hi to sitting MDC na po so rang kham to ka jingwan ka jong i ka mo ka dei ka mon ka jong i ngi ngin la ka dei ka hok ka jong no ru banwan sakmat ya ka ban ya kun ya election la re na ka no constituency hi ngatai ka su hab ya pedang lut ya baro ki pawan ya ka ban kun ya ka election Uba turis ia mukertong ke HSPDP na maukun raw constituency ulang bagamat benekun ke election kalong ban ai ke chakri ya ka maukun raw constituency barok kawai lada uposh katong ula penpau ke jengkerman ke bakrau unjob ke election da ke jengkershan rat ba UMDC ke maukun raw uba martel mukim ubala rai ban omya kun show hagane ke election lang yo iking job ka thong ko san jo ka dai ngas ong haldi ka dai commission jonga kata kam magan chakri ya pat ba ko si bogoi de kecing surit de kecing sya batak cikben kamati mehe kum MDC bat munsyar elong lu gumbele dalam ex minister de kwa bakata kamati jing lai kendu badi bagan dondo
ka lenti ka babha akal kecing om chung i bai kwa bandan of connection ka chan apa ni kamar kenang bat kamar persong kata kadai namang song semua kenang kadai kana sa highway kum chu yele kat bala wanra ya ka kam chung ka pa hang te hamo ko